kan amanah abu di payapasi siga tu long ulang benatan nitna bacut sengaja yu sampaikan nan drau gabu di payapasi waten kalan liabu seolah-olah oronyo syariat yang na di Acehnya lagi hana peli lagi hana urung permenli nya bang Safar ada tengah mugrib payah na dengar 2 minit tu nyo dikira siraman rohani aju jadi lagi hana poli sampai Pak Sekda long buktikan berosa nyan diup tutu Darussalam Banda Aceh. Diup tutu Darussalam Banda Aceh baik 44 crossnya sengaja lung yak menyamar karena yup tutu wajih luah nyan ule tutu belah deh naidang moto 20 boh mentang penuh belah no 20 boh mentang penuh alasan yak kemawi. Tapi wate talup kenan isu majuh co urohinan Sekdam tuah lebih daripada nang Gero Batak. Ho pemerintah Aceh. Kalau lagi adik pan pegah pun gaduh tapi ke gaji dia seribe hancur kurang. Jadi amanah abu di apa sih? Bak pemerintah dan you jaga agama. Agama so. Agama ma gedeu. Agama yah gedeu. Agama nek gedeu. Nyu hanagasa. Lagi Nabi Musa me ayat you jaga agama gedanyo, ma gedanyo dan ayah gedanyo. La kemah Pasekda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah.